Apollo e karye kida ai nomu kapakina Etiakete imemba na lu atukoro na ngor akarukei abola na lemu emono ete Kesi kangole sabiti adaun ekaru akala Etiakabola na abala Julius Moses oganglo epolo kita tukodo nyinebe mamu ekoto ai chan abola na amasia arai Aisupar ngor konye ogwelere barene ai pit tetere ai keunori obakor aso ai mono na itolo muloloni merani sialami kitengonoi kape ngare no nikus ido elepite ngesu ai atakine imono epone ngona jena oboni be ikaru epon to so ngare ne buno na rotari chiani choti automatu to abona automatu to bete okana itolo muloloni i charges ari borole baka be fines rasi kere ilukumini akwatata kadito mona kanya uni kadisirigini akwata angon chiela na sana lu jaro na imo ai boykine meeting eru ikini jesimu icharge ngaite jo ara ibonati ne rajo sana boli mono ere icharge ngaite jo ara ibonati ijo ni yapa dolu nuto matuko to ma park ne bi ara imono icharge ngaite jo nesiboro le baka fines ikapunu lu lemiti akene no ni leti akene ndachi atuko no Etiakete abekine baga kepolo Christmas nyamarete nguni kapunu nguna nyamar konyoni kapunu lu Etiakone to molapala jo kalo kanyeta pe achamoto akoto ngoesu itosomati kapunu lu anu apple ajeno ngoboni be lo la yareti ne buto sabita ngon akota ngai teve ngini twene keri ogwelu na re koroi are ya une monwe ketoba otoma imona na teterejite ye apple na isoma je imono eni edu ngare nito to mai imono edumuti mono ikiti lukumina kwataka nyikada kaisare lo tutori tai Etiakete Isirigin lu atuko nonu imono ete otemu kapiri Steven amenu yesi eturita tukoto na ngoro akaruke ikanu akukuranut ai mono arono grupu la dobo somate grupu la jok mam arono noi agini ke watake nkakulo grupu alo ya ibore yatakina kuju Etiakete loso Isirigin milioni na kaisara lukanyare ke lukumi na kwata ngon kaisa ngon kadika kaisa kwata kan otoma omemban akaisa unike dikanyare so idumunu joboni be Ecorakin Isirigin mun na jasi memba na akaisa unike dikanyare rai epolo tekerika pulu epoli moto tane kwa domu na tongana na ara ambani somate grupu Etiakete ngeserian isai mono ekarukiere konye mamete tungalwo putu nyama siko Isirigin kapengo elono ofisa abuenga lemi kapuno tunga kerelu alaita depar solo loto mapara ne ana akosa imono joka depar Etiakete sola palo ikanyeta ape angini karu ayala mengo noi Kanwa TV is Tolbat Edaiti Otela Karukei Otem Kapiri Kongora District.